Na CJ yes ase menko ana na say we na we nchi adwa ana wachi ana na wa unim say nchi adwa na wati asimu chia ina jina kwanutum na abadwa boko de Nyankopon adom ana pemo colors na yemfe won say wine back na red back kesa adwa no am blush oh na dey me contouring oh yeah then contouring ready munkwai ayo yankwa dia ya tiesim na ene sije ncho bekataw enti yankwa da wakata na medede anko na yiwasum ne ti asema ebayi wakai se na no by election e course so wase north yes any MPP ntwo mukodi ya asa akode ne Vonese bekata so ntino information answer dan piepie intentem sa no eba na dia ba no ne se yesi voter region MPP executives ni bia party no emma wo mo niema ni bia fertilizers hair dryers enkrante de yede doyi aha eni enyoma bia say yede komo mo so mo fanko areas ni bia kwa senate yese wo no NDC na dominate pa ye beka say NDC stronghold no says voter regional executives yiji nyoma na asije mo tena so enti by election ko na wie na de chiye no na wo mo akofa ka besi wo mo twene ma ne gum edeko na chese dwuma na mo de nyoma ne mo so mo fan koy ne sije o man fa nye enti eto ba ne wie ya chese de besi nya si ya o mo ji wo mani so no ena ne o mo ede fa ko na fast mfikyire edeko na wo mpanyifo na wo mo ekom ho asem no Pope Yovi Yevu ono ye voter regional secretary na Emmanuel Kwasi Chenchehene ono ye deputy regional organizer Edma party no it is say no owura ba ko atro petition sa petition you know mucha say it was dated July 3rd 2023 ye regional organizer Kwasi Boja na den carte na kwakwato party mpanyefo nanim say ade na mpanyefo emienu ye no omanya ade sans na ni nyina no ade na kan nyoma bia wo mode kɔ so mode kɔ ne monfo ne kɔ kasa ne ne agya akuafo modo so de agi fertilizer and your hairdresser for your the hair dryer na agya ese wadwuma mu kena na nka monfo ne kɔ agina so de ato aba mam no ka wo de afa mfikyire okay 2016 election no no achi Professor Kosibotwe ye te committee no okay sam we bi be bia na bobo no na we no dia bom ne say ekoye by election it ebe otie petition na branch ne say we yes no kire say betumi asi ahead of 2024 general elections no it is a pertinent na so anka asem na nimanimu ya no a edio ha beba owie ye no wasan so the regional chairman aka ho owura makafu wanya die to na ka won se eyono na so die se enioma bia wo sakan na wo so mo de ko ground so ko campaign no na wo se enioma ni duru the fact is anu ni che se chairman no wanya na dwuma monitor na naka wo se koso die che se enioma na koduru no wanya na dwuma to de ono so no aka petition ho a sije ye ka sai ejadam yesi ewe communities na ewe ase not wo na naka wo se enioma yi wo mo kokko chichente enioma ne de se gusu koye pa ye to aba ye chenema gusu koye pa na woni mo koye fa so eti na say ye to aba vote buy ye chenema nyesa ene we abato we say koso na no de na cylinder ne ade exactly okay no say sikane de na nkofon se da nyantum ba say ye che ha a hair dryer na ye cylinder we meje ko pot de obi su o mo breye bi na say woni mo koye fa so mo te wom se ade tie na omo yi ne man CCTV camera wo hono no na chesa capture mo makofa ka nyom de fertilizer gum hair dryer si no mo de gum enyom mo twigum nyina no na CCTV ne tie wom enti owura ya wode asam no koda party mpanyifo no de CCTV footage no aka ho as evidence sase ato aba na wie enti nyom na mo twipie no na mo de kwen that's why your party na ade tina dia fa koya nwa wan fa koya nwa na ya to aba wi a wo yiyi pie ho asem na wa be yiwa no ala enti sije no ho asem o de ankoda obokra tani mu MPP executive voter regional executives no chese se no wo moto atwi na awrahosem so de anko ne feto so miensa ne nyina ne se Thomas Henoji e wo 36 years
si jare ho sem ne say omo sa brantie oyobi a oyesa online driving yi adwuma yi bia na omo kire se nipa bonifo bi fa brantie yi na da ne yewuko da July bosume twam da na to so dumienu na omo fa no a afin kan han momode no ekọ ensawam CJ abrantie na ma ne ka no ama a kire no moko hunu se ye ko abrantie yi a kire se oda ensuo bi ho ewo ensawam empotem ho no ma se say no wo hwemu asam ne bai no case no won nsawam police for nsam na say the way nsawam police for ye issue no investigation ni ade no wo mu hunu so enti no we no almost friends of Thomas Henoji ewo Facebook a o ma che sa campaign na se a de anko atebre asemi bi ade aba wo mo che se esiye ewo pompon sunsuo ne ho obokrom ye no ewo nsawam no na asemi hwe bema tintin gram pa CJ woda hayi onio 36 years now omo chese omo koshe boat and the last trip or koye no na chese omo say na it was around National Trust Holding Company ewo Accra ha say Ridge na me so fi honum no na okache ne nafofo ni bi say wanya I say trip out the cons and some aba sansawom na okona sije wa ma bi mo mantene ka biem a mo de ko hu na mu ewo ensuo ne ho a ewo nsawom no na say last trip okoye no na nyansawom omo hwe apo so a wotu mo say minima se bia woduru ho na obi fa no a wo se bi mutumi ye ne sa meba omo ye ne say bi ho no ma hwe na distance ne wa na obenya sika otimi call offline sa na nka be kan call offline na sika no enko company no ho na driver no enti ohun say ofi akra ha no me konsawem reje konsawem de obenya on be charge app no beje baby 8 na 85 Ghana cedis ono betumi a charge abroso anti no sana me ya suspect because omo che say online software no mo che say the last tripper omo enya wo hono no na eye Ridge around National Trust Holding Company won kan ha but na yonkofo ni bi na bi omo ya wo say wonya tripper okonsawem but app ne de and register what to sa meba we yemfanya adesua sama me beka ne CJ say wo for request for ride na driver ne suggested the amount so boss o request no mu charge you say o mu charge me 55 Ghana cedis okay but o betimi akọ offline please menye sabe ya company betima monitor movement company no betimi ahu say me free ha akọ doblogo no car no dimi kodu doblogo no pepepe anan so driver ne car say okọ offline ma me G2 munti wan fa man kọ doblogo no na mo dimi twam sa ekọ suhum ho ba bi wuram ba bi akoya me bone na onim yo ya no omo drivers na kasa so mo put your lives at risk okọ offline na because when you offline na both ways ye ni ba bia wonam me na me passenger na ma phone me ti do akọ ba bi sa na wo so ni ba bia wonam enti yes be matintin gram enu tumu sa nye obakofo no fa no omo chese nipa ofa o ma no de omko no na omodoso ewo ka ni ma wo ye ko bi baba mu wadwa bi baba mu a adwuma ho ayedin wanya ka bia ode ye balabala kakra yakuno kwa yakuno debi omokuno ti se no friends of Kwame hokasi yakuna na ese nipa na bonifo bi na yakuno nipa na ye so ti no on da hayin on nie onti we no 36 years na friends of Kwame no say me so say bia o man fa no easy sa because be ma me hu no wa ha CJ unless say bia won na wo say bi won otumi tire wachi kwat mi di ubone yes otumi tire wachi hu so de ade wo na wadi ubone eno no sa no bia no ha obetumi aye na friends of Kwame ne say in fact almost IGP say the answer one post for eye case no wo mpe aso mutumi mo hunu sa asem no ya hwehwe makwa kodu ha na sa wo ha sei enti IGP mramu na on shensa wo mo posifo se case ni krompo na obegide firi mo nsem a onye na mo nye hwehwe mo ma wo abna friends of Kwame so mo tie mi a enne bna ochina wukuo ya wo ni fiada nyina no mehwe o mani mu adwuma ewo ha ya medase CJ wo momra medase friends of Kwame se wo mo 8 a enne watching up to Friday me show manim e wo medwumadie yi so wo momra
Enti wo hwemu a ba ko a oposi Facebook de di on de wo ho no Mayor Carlos. Enti Mayor Carlos sa wote yen kan CJ ama opportunity ene platform momra na bibia wo bia no sa nkomo we yeni na yen hwe se de be frima ba mo so mo de mo uje IGPD but the se one post for case no wo mo mpe enti no sa nipa bonefo a edi bone eti se yi se wote ya no pe na wo ka ho bia because car na ekita no omo hu car no besi ene car no so o ma fa car no kono ma di ne bone eti sa no omo hunu ka no na mu no makọ hunu nti no July 12 na rehusem we see e ho asem wo de ankomo eno achi no UCC alumni no so oma ana prophet asehine ejakwa unse ono so alumni nti eba no oma ma no religious personality ya abasoboso nkomo dia ma na ya Western Regional Minister so na se no watch center to no bibia gugwa kwam a wo mo ehwe se enuma ebediye e wo mpotam ho no mo na ye ya Regional Coordinating Council no e de se bebre no na agwa kwan so. Okay. CJ, my main father said about Kuntuja say, Omo manage Uber no. Say be a CJ wo be nsia de ama driver for. Minim say do na anya kukudro. Eye insurance na do na anya third party. Omo timi nya kukudro eye ba ko no kra kan ho can say. De ne bo din. Comprehensive. Se wonya kukudro ye comprehensive na de shende session kanin sa. Enkebe ya minim say ya kasa ye tracking ne sa anya na. And the comprehensive is like 3,000 and over. Say your track and can win the bay ya, ye besre. A ya woman yanka why. Because elbow ho ban, elbow shankanina de can, buenka, or mudikoya ye. E because tracking device bibo moi. And can you rafan if we be baby a can and I'm now boama post for Juman so ako ye. And tia srom ya momo so and kowana bambon and koye. Now daybreak the bokrata enye. ECOWAS, a bibi my enkabomunko mumpenu for. Wa much de moi. On se Niger. Tiatu don't be sorry or minus so yes I say woman ebu or mino ediade na ECOWAS chairman Nigeria man pegi ni foji da hatiribu and what say so mububu sesia ehwe se nyankopon ya adomo a enche ombesa de empanifo akokopie mo Niger man ni mu na o mahwe se ombetumi adi nkita ho na asomduaba na o masan yakọ democratic rule no emu a na asia hanso wei yenu abe makọ asante mante mo na wuku de nchebo wadi achi pa Kumasi Mensin Assembly KMA omo de beto abonte se sa pragia yi se de oma traffic achi wadum pampa so ekegetia ne bia yahudo bi adwadie koso no enti omo ebra wo mo se mo ma Central Business District ho na omo ye ba ko mienu na mi ansa so afi omo ye so omo be ye ne enra danya goro emeburu ne bi kutabo eto tese o ma commence no assembly hokọ papai cars no hyen wo ho no hwehwe aposifo ntumi anso ano na wose asrafo ba ewi ase no aposifo makomaku nsia na wo mu apira esanse praga riders is o mu ntia se KMC o mu ba dwani mu a bebia dwa kese ne koso na traffic chi ntwa mo ma hobium enti o ma sisi o mu praga enti na ma kese tenten gramo o mu so mu ni posifo de be sia di mesesa wonam sawaba ni asonwa asempotemu ho asije ka na bi nkwa na waba o pragiafo omutimi ya be 6 row no ma je kura na boso tese ekwan yo modia kwan yo modia enti omo ntia se KMSCC wo mo nkrofo bi pragianti eni omo ni emperifo de akobo ani ma wi ase aposifo makomaku nsia wo mo praya eye ayarasa bia hodo mu gu ampanifo ehwe wo mo nti weni se mahodo bi a the daybreak de obokrata no edi aba na me call the finder da obokrata musije ya na obi kan ne brother see who watches the watchman okay is abrofu na Auditor General at the report about almost a year ended December 31st 2022 na amania ebono and said 2.1 million Ghana cedis and sika sraj omo edi djuma edi bia fa bia na enamo etiamra anase enye ne kwan so se sika no wo mo bedie se yo manum se ya allowance se yo mutua sika de ma obi no na eni kwan se sika no tua no ekoso na eno na se no Auditor General shrage se sika de nyina no omo hwe so omo de beba
sika ni nyina no wo mo hwe se wo mo de beba enra na shares auditor general okay nti ha nyina ye bedru ho you no ho no Matias ye bedru ho who watches the watch wo man kin ko ho mame wo man ko ho mame oh e ba de ni ade hwa na ye de fa ho hwehwemu ni ade ahu na uti auditor general discover ehun say 590 officers or more commission honum no ye tue sika 1.5 million Ghana cedis said dia ma wo mo say allowances ne onrenuam ne dia keka ho ni nyina so to mo chese da bi na enisa ba na sa da sije bekomu dia wo de mame fa enkonko ha ya na 2023 BEC no so take off tin kwada na hyase mo twa na mo twa integrated science and Ghanaian language. We wish them well. We wish them well. Get funding so JJC come 25.2 million Ghana cedis no yes scholarship grants a wo mo dia ma enkwada students 4,279 yeah and also ho asameda sije o kai senra mi bisa wo se wo kai we index number wo JHS index number adwa wo kai wo de SSD ekura menkai SSD ekura menkai me se no ho na menkai dabi ho de dabi e UCC de ekura bisa menkai me JHS no 2021 34021 me kai no simple kra me JHS de fa ba ya kwa the new crusading guide obokrata so na nimu ha sei no empanifo mienu fo nyinda ha na empanifo mienu no ejeso man hene ogu akro afrani okesi a wotoso mienu nimfo nyinda ha ena wone honorable Alan Kojo chairman ti won say Alan wo mo bonto wo mo asante mantemo ena okopie mu ewoye ejeso man hena himfie ena ejeso man hene echese wodi nimu duro nyina ata nachi wogidi tum pepepepepepe se wo ye ne ba ye ne nana preko penti no he should go for gold enti emu nsem ewo ha na afa so MPP amonyo krokro no wembo no free yakoto wone mpanimfo a ye ka founding fathers of MPP amanyoko no ne emu makomako nsia ahia wo mu adinkita ho Kofi Obiri Yabu aka ho Akwasi G Abu Asante ka ho William Asafo J ka ho George Apia Nicholas Kofi Nyantachi ene Peter Kwabena Anoche de no otosonson wantumi anko owusu badu no no kra no wosere kwan enti mpanifo makomako nsia wo mu ene afri yakoto ahia ye o madi nkita ho opanyine di nani suade hu no ato sa mpanifo ye nim sanso nim se wo mo ana hyekyere MPP amanyoko no di mu ntintimanti wode to wo manimu a ebema akoyie pa na MPP NDC fight over economy na ni ma obo Richard Ahiagbanimfo nyi wa MPP communication director HSE NDC amanyoko na fa to wo so se di aban ne ye no onye no mbeka omo di omo agenda enam